Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard Dagdagos. Ang naparokati statement ti Ilocos Norte Police Provincial Office kalpasan iti panag-viral iti argumento iti nagbetan da Mayor Michael Kion kini lawag Chief of Police Police Lieutenant Colonel Andrew Rabang asyak nanti panaka-pull out dagiti talong close-in security na idi laing kalman. Ti statement ket na poste ibabayan iti page ti Ilocos Norte Police Provincial Office nga nang ibatalanta iti resolution number 11607 nga dato ket maikan iti atensyon dagiti close security nga panaka-pull out na sipod ng rugi iti election na period. Una iti resolution nga iti mandato ang bayat iti election period amin na kandidato dagiti public office ken kastameten dagiti ngayon nga ket masapol iti pamalubos manipot iti Commission on Elections mabalin nagaplikar iti security dagiti kandidato alagit dita ma-program manipot iti Commission on Elections agdepende mampresnikan nga iti threat iti maysa a kandidato. Sigun met iti biyang iti COMELEC inabagada nga iti panakikat ti close security dagitay amin na kandidato ket nang rugi iti election na period. Ngem idi lain nga kalman iti nasdao ti mayor may basar iti nagwaras nga video dagapo palang kadatoy biglaan nga panikat dagiti close-in security na. Makita iti video Idol Bernard nga nangato iti boses ni Mayor Michael Kion iti panang question na at nekat dagiti close-in security ket ijay nga sinumbatan met ti hepe iti gapuna babayan iti mandar manipot iti Commission on Elections. Naamuan tayo nga ti insidente ket napasama ka mismo iti sangwana sila iti pagtengan ti mayor iti barangay Kalayab ken may pagorupay nga nakapkapan ngamin dagitay DJ sut gapuna nga sudang rugyanan datoy nabara nga argumento iti mayor ken kastameten iti hepe. DJ, tinakaanaan na, nakatriggeran na, dito pa nagkap-kap da. Yes, isut may sa kadagiti. Idol ba nang yung madamdama, adanto iti press conference ti Mayor, so nga amon dito side ti Mayor, dato yung pasama Idol Bernard, tapos may kastaget maamon temet. Iti biyang ti PNP statement lang, iti parokod na babayan, iti post, iti Facebook page, iti INP. Apay ka no nagkap-kap da Idol Dance? What's the G's? Apay they need to kap-kap da... Sino ti kinapkapan da? The Mayor? We know digiti tataw iti aglawlaw. Dagiti tataw sa ijay may basa ka na ito'y reactions nga tako na dagit hanggang nga nakapture di jay video. So nga amon tayo ito Idol Bernard iti biyang ti Mayor nubudunahan dagito'y rumortatang istorya before kada ito'y panakalati video argumento in between Mayor and the Chief of Police Idol Bernard. The Chief of Police is Benigno. No, Police Lieutenant Colonel Andrew Rabang, Idol Bernard. May apay Rabang meten. Adamot Relief Operations dan. At di ba tinagtugaw idi ko nga Chief of Police iti lawagin ket the two Benignos, correct? Ikit agkabsat. No, balay nayon dalang iti city ko Idol Bernard iti Chief of Police bal deputy te di during the orang ti divine ti namon naka-assign iti ko ket ni Apo Lieutenant Colonel na labato iti naganan dati di salat iti ko ay haan na temporary lang adan happen kung nani iti Idol Bernard nakita nga sa wen nagsubli ni Apo Rabang kadagit adto dagiti lieutenant tatta nga naka-assign iti Lawag City Police Station Idol Bernard. Okay. So so nga tinamuan tayo ni palang Apo Rabang iti hepe iti Lawag City Police DJ Manti, ana apay nagkap-kap da sa jay? Is there any violations happen or violence kadeta no da kamat nga lugar?
Isang ti inti konfirmaran ang Bernard ket Nagbayag mo laon na yun. Abiso nga rod. Una kada to'y panaka-capture iti video iti heated argument iti nagbatan de mayor kini Apo Police Apo Hepe Idol Bernard. So madamdama iti side iti Lawag City Mayor mamanta ito tadan tumat iti palawag na nanyit gapuna ken ana iti pud no nga napasamak ana iti behind the scene nga napasamak saka tini parok atata nga viral video iti argumento da iti Hepe iti Lawag City PNP. Yung second iti Comelec Idol Bernard second kini Apo Provincial Election Supervisor iti probinsya ket nang rugi iti panakarelid iti closing security sipud pa nang rugi iti election period Campaign. Idol Well, it is already a law, Idol Dance, nga sanda nga kasla tatno awan ana attachment. Ayan. Di kaming ti PNP di ba? Isungor di kalman ket nagre-research na manen in accordance with the Omnibus Election Code of the Philippines. Mamuta nagabogado na lako man ta nalingak pag research. Nakalalawag ibagana Section 261 prohibited acts of the following: appointment or use of special policemen, special agents, confidential agents, madipar, or the like during the campaign period on the day before and on the election. Any appointing authority who appoints or any person who utilizes the services of special policemen. So it prohibits. That's according to the Comelec or the Omnibus Election Code. Kano ibagam nga Omnibus Election Code, ag panuray ni Commission on Elections maipanggep the operational supervision and control kadigiti police. Nakalawlawag no kaya't dalang Idol Bernard. kaya't dalang Isita ko na jay mangigampay datoy panagsasarita iti audio Idol Bernard api adakam dito ikanda kayo iti aerial security kun ati Hepe exact word at ikanda kayo with iti aerial security ngem api ko irikatyo iti talong crossing security kas jay close in nga ayun no nakalawlawag kay bagbagan ta hindi nga pwede. Di na makaawat kit adamat ti security nga nakasabali but they cannot use a private security or close security kada jay nga or special policemen nga makamaawagan Idol Joanne ay Idol Dennis nalawag mi kung nga iti di napansin ko tanapanakpit din miklawit kada to panagkampanya iti Bangir Tim Marcos jagiti publis ket aduyudat basit handang asidek kadi kandidato nga mabali to secure the one secure the lang the area. One, their mandate is to secure the area, provide security to the naganan candidates and as well as kada citizens apo nga kakailyan baka di da maawatan daytoy. Iso nga mabalin digiti close in guards digiti politiko nga manglawlaw kada kwada at they are not allowed according to the naganan dati mandato iti biyang ti Commission on Elections Idol Dennis. Tatelang iti mong tudgam iti mandar relief order ket kumalag ti ayun nakalawlawag akin tengal tata iti election and Bernard kadagalang iti biyang ti Philippine National Police. Operation okay. Agul ka handap no nalawag Idol Dennis city and municipal mayors basaan nga mi din post ko Republic Act 8551 deta nga isu dati makin mandar no kas pagarigan shall exercise operational supervision ni mayor iti syudad ken ti ili and control of other PNP units in their respective jurisdiction except during the 30-day period immediately preceding on the 30 days of the following national, local, and barangay elections. Tununto makatugaw danton after 30 days isu dantot mang mandar. So katata nga madamat election Comelec ti makin mandar no iyakar namin no saan ni police officer. Kunana during the said period the local police forces shall be under the supervision and control of the Commission on Elections. Republic Act 8551. Easy as that. Mag-research kasi sila para alam nila Idol Dance. Nga Idol Bernard iso nga into no amon dito mat iti side iti Bangir kasakit baka ada iti nuunag agapuna para to'y nangatong the question ko lang Ijay in fairness to the mayor and the team apay kinapkapan da ida is there something wrong meron bang na nangyaring
before the video, meron bang nangyaring violence or meron bang harassment or whatsoever? DJ ti question nga maawatak on their part. Kasi iba yung hindi nabuyak jay video, iba yung sentimiento nila. Sino jay babae nga kaababay ni Apo Mayor? Ni muna ni Soriano ni Mrs. Nigel At Bernard. Mrs. na, okay. When atit agreak ata, gagangan nga agreak isuna, gaputa, syempre ket asawa na, and at the same time, dan sa mention na Mayor of Lawag, kung kunanan sa Kasyay. Yan. Well, isu na pala at Mayor Tilawag kandidato at the same time There's no Mayor question Tilawag about kunana. there's no question about the position nga rod. Dati patong pal iti PNP dati yamandato iti Comelec. Now, tinag-anaanda nagreakan da deta imbagam tatat nga ag kinapkapan da. Si apay kinapkapan da. That's a question. Kasi madi mo mabalin nga i-search, i-body search si may isang tao no awan tinapasama ka krimen. No, awan tigap-gapon. Awan tinapasama ka krimen, awan iti presence of violence. Nga mo mabaling nga titila ada nga kapkapan latate. What's the reason nga kapkapam ti anan? Adaba iti intervention, adaba iti adaba diti act of crime nga mapasmasamak. DJ mo nga i-body search ti may isang nga tao. Isa na ba kataglakot illegal a droga or about to harm somebody else? DJ nga ag-body search ni police officer. Wan idol ba isat ka po nga amon ito no apudpud no nga kasi di senaryo nakapkapan dagito uno ada iti sa balipay nakangigam ngamin dito nakapkapan idol dance at tawa mo ta video di nang i-post mo lang iti video isat nang ibaga ijay nga isat ka po nakano at nagasatahan nga nakapture ko na di video kasi di napasamak haan nga nagasat pinpintas ko mga na video di jay tapno ada iti probable cause ebidensya tapno no awan met nga mangibaga nga nakapkapan ken awan mo't nakakita awan mo't ti naki-video ka detoy ag tinag nga hearsay manen correct. Wangar actually di kalman ket nagwaras sa iti messenger or siya nakawatak met ti mas ati dugpay nga ka dugpay nga video i-share mo to kanyak ta sakman ti mga adal idol dance nakitakman no anati violation ti tunggal partido. Wangar aga po na nga ko na to kita nagsinindel at ni nag-viral mat naging ganang parpati statement iti PNP agur nga namon temete nga danto iti statement iti Banger ket mamon tayo pa fair and square correct iti istorya while ato banada ngem kanata nga ba nagpalagipet pa iti Civil Service Commission Idol Bernard kadagitay government personnel officials nga ag-post ag-like kadagiti political rallies wenno kandidato nga dumalan de iti pan nakasuspenso may basar iti linteg met manipod iti Civil Service Commission at damat de result sa Idol Bernard kunana aming member Civil Service branches, subdivisions, instrumentalities, and agencies of the Philippine government, including government-owned or controlled corporations with original charters and state universities and colleges, whether their appointments are permanent, temporary, contractual, or even casual. Karamampay, dito kami iti PNP men and women in personnel in Armed Forces of the Philippines. Kasamatin dagiti barangay officials gayam, Idol Bernard, Allah. Ano bakit kita ka barangay officials nagipopos kadagitay agi-share agilalag kadagitay kwa hindi to ba lawlawagan tibing civil service no amin kadagito ket karamanda nga maiparit Idol Bernard masigamulo ito'y kampanya dagitay kandidato baka mo baka misleading data there was a time nga ti Comelec ket nang iparok at iti freedom of expression digiti so amin nga taga government offices okay lang kadakwada to support di ba malagip mo di jay nga okay lang kadakwada ti ag support but they are not in line with the Civil Service Commission dito ibagbaga ni Comelec ni CSC data ibagbaga na actually dapat i-emphasize sa data ni Civil Service Commission dapat ibagada nga it should be haan nga dati hang ka nga ag-like hang ka nga dapat ibagada ket
avoid kasay tapno maawanti conflict na, okay? Kasi meron tayong law about freedom of expression. You cannot do that. You cannot stop anybody else of doing liking and sharing or whatsoever with their personal beliefs and support. Idol Dance, freedom of expression yan eh. Hindi pwedeng harangan mo yan eh. That is already a law. Siguro dapat, na-mislead siguro deta, dapat ibaga ni Civil Service Commission nga deto'y panag-like, panag-share, kita avoidable or refrain from doing it. Kasi mapukaw DJ dignidad iti agtrabaho kat gobyerno. Parang ganon. So just refrain from doing it because you are a government employees of the Philippines. Parang ganon yun, Idol Dance. Kasi at the end of the day, no sinot butusan ti tao, isot mangabak, correct? Tama ba ako doon, Idol Dance? May conflict yan. Oray kita deto nga aldaw, pagdidiskuteran danto deta. Because at the conflict na itibiyang ti Comelec and ibagbaga iti Civil Service Commission. But the Civil Service Commission, as I think, ket maipanggep iti refrain ti nanhangkay man makipagpartisipar tapno sa awan gulo nga mapasamak iti may nga lugar. Ganun dapat yon, Idol Dance. Partisan political nga activity nga iti iwasan Idol Bernard. Partisan activity kaday sa amin. Yes, but everybody has the right to choose. Everybody has the right to vote. Because that's our freedom of expression that according to our Bill of Rights, Idol Dance. You cannot harang that anymore. Kasi baliwan dati constitution tayo. It's unconstitutional to do that. One thing, nagbasagan Civil Service kid dati Administrative Code iti 1987 Omnibus Election Code so tagapuna nga in-remind manen. That's the right thing. I-remind manen. Kasi kasano dangarod nga sagatin from Batanes to Sulu. Kitain da amin na sa gigisain da. Di ba? It's an awkward thing to do. Nga i-monitor mo amin ida. Amumpay. Kasano da nga maamuan no kas pagariga. Nakaad-ado da amin. Ikatem amin di kita gobobrat gobyerno. That's against the law. And in its unconstitutional, gaputa we have our Bill of Rights. Hindi pwede yun. Freedom of expression yun. So ano kayat mo, Idol Bernard, ano kayat mo iti amang dalos ta friends list mo iti Facebook, among tara medium, alis to lang. Ana? I-post mo, agi-post ka kandidato, friend ka. Amom no ka, gitipod-pod no nga friend mo, no, ano ko siyak man lang ti, amom, siyak ti the very best example of a true friend. Amom na apay? Kasi, yan tayan mi ngamin, nasanay kami ngamin Idol Dance, i-share tayo dito, nasanay tayo ngamin nga in both parties, we are covering it, correct? Walang green, walang red sa amin, walang yellow, walang blue, walang everything, walang iba't ibang kulay. We're covering that. Ang nagkakaroon lang ng sentimiento, yung mga politiko, OA sila, we can cover naman everybody. Kung ayaw nila, namimili pa sila ng media, tama? Nangyayari yan not just in the local. Nangyayari din yan sa national at international. Why? Because there is this freedom to choose. Adakadakwada ng pili daw no saan. Di ba? Ganun lang yun, Idol Dance. Pero wala namang bahid, yan eh. Tingnan mo naman. Marinig mo dito ang grupo ng Team Marcos. Maririnig mo rin dito ang grupo ng Fariñas. Parang ganun. That's a balance already. Tama ba yun, Idol Dance? Wangar kasi amo ang luban at intay tabang tapos sakit ikatay tin patas met nga patas mangeg mo amin both sides kakasday ngem digiti ada kami digiti daddo maket na lubog na sila sa politics, lubog na sila sa anong tawag dito, traditional politics or trapo nga trabaho ti tilaada. Yun, nawawala tuloy DJ relationship iti tattao iti gobyerno. DJ sapay lang ada digiti ay ayuda nga kankanahin ko nga bakbaken, ayuda dito ayuda dita o anatatan ayuda mo't lang iti pagproblemahan da ang kadi Idol Dance. Uray ada kakasta, uray ada digiti mapan nga ibagbagada nga politiko da isam amin. Ada nagreklamon?
Awang pa nga, DJ. Awang pa Uray, ada picture kada video kat awo mo nagreklamo. Alaman nagreklamo kay mga rod, reklamo yung digiti agi bombonong TIX nga da digiti populis. Populis ada digiti politiko. Ano kas pagarigan. Iti aglawlaw na. Adot Well. mapaspasamak awan met ti agreklamo. Ada nga rod met. So, pa, Amom na apay. post lang. Oh, amom ni apay. Kasi once nga adan tumot ibunong direta nga nagreklamo, ireklamo dan tumet. Yeah, ganun yun, idol din. Ang kanin. Kada di na kanto ikanin. Oh, ay, So nga mo, maging gana mas asideng iti election. Election. Ket akan adun dang iti bumarbar at iti diskusyon. Iti biyang iti social media kesyo at dapat iti aligasyon, mag-ikat tarpulina, matatapkalan, agibumbonong iti anything, ayuda. Ada kita berbarangay so kita rumor tata AX Toptopal same person kita mo awat ada nekat man tinastaan idikan mani di barangay Santa Maria. Apay na ikat ka no? Baka nag-like and share mo ti sa bali nga bangir. Ingka na ba hangada kami ni mapanasita ka po kapitana pwede may ingkay damagin di kasto nga tao ko na ada isunod digada nagrigat pinpoint Idol Bernard ala pagsiyata na Idol Bernard sipot ng rugi iti campaign period awon pa tinang sita kanya kay bagada nga bias sakta syempre both sides sila na lain iti kabibiyangan da at kita di ka both sides kamot nga umawat Idol Dance kasjay di ayuda awon pinang kanya awan dan sa kanya kay Idol Bernard pati ayuda di dakaikan idi hampay nga election campaign period at da idin dagiti mga awat time at kwa iba iti bala ada je barangay jak na pa imedibit idanon kit syempre ala klat na ato imedibit idanon di ba bagas data 2 kilo data sayang sapay la ada delata na ko nam okay gracia di jay so awasan da kam nomi sa napo nga da kami nga kaming tiya media get talaga nga kakarigatan ni nga ibalbalanse nga ipatpadamag iti event iti agsumbang na partido just to give fair iti parang trato kada to'y election period. Alright. Damag pa lang ipinagbali ng viral video Idol Dennis Gabriel Alipio Tata Aramen.